Proteklim danima nekoliko socijalno ugroženih porodica u Sanskom Mostu te im uručili humanitarnu pomoć. Članovi ovog udruženja građana organizovali su akciju prikupljanja novčanih sredstava od svojih članova, a potom su ovim novcem kupljeni prehrambeni artikli i higijenske potrepštine. Jedan od ciljeva djelovanja ovog udruženja je da pomažu građane kojima je ugrožena životna egzistencija. Kako bi im uljepšali predstojeće novogodišnje praznike, članovi udruženja posjetili su nekoliko siromašnih sanskih porodica. Onim najmlađima novogodišnje darove uručio je Djeda Mraz, a porodicama su uručeni i humanitarni paketi. Udruženje građana za bolji Sanski most formirano je prije 2 mjeseca. U ciljevima statuta predviđen je i humanitarni rad, to jest pomoć socijalno ugroženim građanima Sanskog mosta. Ovom prilikom smo obišli 4 takve familije i pomogli sa hranom i financijskom pomoći. Ovom prilikom pozivam i ostale građane da slijede naš primjer i pomognu naše sugrađane koji su lošeg materijalnog stanja. U udruženju najavili su kako će ovakve i slične humanitarne akcije s ciljem pomoći socijalno ugroženim građanima organizirati i u narednom periodu. Istovremeno, iz udruženja je upućen apel svim pojedincima i kolektivima koji su to u mogućnosti da na sličan način u vremenima teške ekonomske krize pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.